Herbal Coffee, 21 in 1. Magandang araw, taga-Bra po ako. I-share ko lang sa inyo ang aking karanasan. Siguro dahil may edad na ako sa ngayon, medyo mahina na rin ako kay Mrs. Mula nang gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Capsule, lumakas ako kay Mrs. Kaya subukan niyo ang Doc Herbal Coffee 21 in 1. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Merry and Leonardo! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry M. Leonardo promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 11:36. Polis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Pulis asintado! Beno gagayam kan kabsat, tuloy-tuloy ti programa tayo. Datay nga rodin ti may kadwa na 30 minutos ti programa Pulis Asintado. Intemet itultuloy ti makiinuman kadagiti kamkaming ti PNP nga naka-schedule dito'y itatangal daw. Dito'y programa tayo. Siyempre, makadikadwa tayo pilag-survey ti biyang timas sa kontrol ni Engineer Marca Tuliao. Ken kasamit ten supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken siyempre ito inumuti biyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Domingo. Ken dati programa ket idandanong kada tayo ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Pabenti pa ni Doolo ni Police Colonel Jomar Labiano. Mararamat na giti pasilidades iti estasyon tayo. Tapos kasakit may waragawag, may pakamoy ti publiko, digiti plans and programs, activities, accomplishments, ken dadumapay. Babaen ka dagiti nagdudumang estasyon ti pulisya dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. No dami digitay konsensyo, babalin nyo nga idanon dagita babenting kay panag-text iti 0962-319-4703 kan 0935-804-3395. Okay, dito kung daway kalpasan ni TPNP Badok, intay meten ni TPNP Nueva Era Ilocos Norte, intay kainuman ni Police Executive Master Sergeant Jobert D. Domingo, iso na ti Deputy Chief of Police itinasaong estasyon ti pulisya ken nasa nga ili babenmet ti panidoolo ni Police Captain William Sotelo. Umuna ti amin sir, teman pangablao mo kadigi sa amin nga agdingdingeg ken agbubuya ti programa tayo, especially kadigi ti kalugaran tayo iti Nueva Era Ilocos Norte. Good morning Sir Ronald. Sakpay man ti amin kay man kablaon amin nga dagiti listener iti dito nga istasyon. Nang rona ikini Apo Mayor mi iti ili nga Nueva Era. Kastamot iti Provincial Director tayo iti Ilocos Norte PPO. Kini Hepek ani Police Captain William Sotelo. Ken sikamutan sa Ronald ken kadigiti padak kapulisan iti ilang Nueva. Ken digiti opisyales iti barangay ken iti Sangguniang Bayan. Yes, sir. Okay, sir, umuna nga sa ludsod ket kamusta met ti malem nagpatnag iti ili tayo, sir? Kasi ni Apo Diyos, Sir Ronald ket may bagak nga nakataltal na iti Nueva Era, nakasalsalon at iti tao jay.
awan mo't iti anyaman nga insidente nga napasamag ti ili nga Nueva ti deta nga agpanag Sir Ronald. Napindas unay nga damag data sir. Sir dito nga rod kalkalpas nga idadalapos ti Super Typhoon Uwan iti Northern Luzon, pakibilangan ti probinsya ti Ilocos Norte. Although, alakit na nakita tayo met, naobserbaran tayo, ngawan una iti tudtudo, ngem ti napasaran tayo, kat deto'y napigsa nga angin. So, kumusta met, kadagidi nga gundaway, iti ili tayo nga Nueva Era, sir? At ti ilimi nga Nueva Era, Sir Ronald, DJ nga bagyo nga ni Owan, kat awamot ti nai-report nga anyaman nga napaspasama kuno anyaman ti major nga kwati bagyo nga Owan, Sir Ronald, napintas kin sakbay nga dumting ni bagyong Owan, Sir Ronald, ke talaga sinakbay ni Apo Mayuran iti nagitid moten iti ayuda ti Barbarangay, Sir Ronald. Well, sir, adda ka din kitay na evacuate ing kalugaran tayo ijay sir, ijay Nueva Era. Iti lang iling barungabong ako namin sa Ronald ta iti nga talaga ti mapapektuan no kasta nga adda bagbagyon naman nga disaster sa Ronald ket iti ti umuna nga evacuate mi tanarigat nga ming apananen no kasta nga dakkel ti danum sa Ronald. So nasakbayan sir datoy panag-evacuate yo ijay paset ti barangay Barangubong. Barangubong kin barangay Ugis, Sir Ronald. Okay, yes sir. So manumet nga familia digitoy ko sir, digiti na evacuate ken naka-evacuatean na ka digitoy sir. BCG reported ti MDRR mo, Sir Ronald, kas lang innam lang nga pamilya, Sir Ronald. Innam lang nga pamilya. So nagpaot da ka di sir, wano dahil di lang nagpatnag. Di lang nagpatnag na, Sir Ronald, ta nakita damot nga may amot iti panahon, Sir Ronald. So ang angin lang nga talaga sir ti napasaran tayo met iti Nueva Era awan ti napigsa nga todo sir. Awan, Sir Ronald. Okay, alakit napintas la unay nga ron sir. Oray sir no awan digitay nagtuptupak nga kayo kadagiti kalkalsada tayo dita Nueva Era. Awan, Sir Ronald, ta sakbay nga kwati data nga bagyon, Sir Ronald, ket talaga nga nagputputol danti digiti sangsangawon anyaman nga makadeket kadigiti waya ti kurkuryente ti iling nga Nueva Era, Sir Ronald. Okay. Nagquamet sir dita Nueva Era nagpukaw ti serbisyo ti kuryente? Adda di pagbiit, Sir Ronald. Ay hanga dito nabayag. Haan, Sir Ronald. When sir, alagit nasaya at la unay. Kada iti nga rod ko sir, dato'y anatnagan na, dato'y boundary tayo iti biyang ti Abra sir, iti Ilocos Norte, Abra Road tayo. Possible mo, Sir Ronald, tinamayan ni Apo Mayormi, Sir Ronald, ke digiji dagdaga nga ma-landslide nga kuna talaga nga ipasigod na Sir Ronald ta ano kanayon lata nga possible, Sir Ronald. Halagat hanga pulos detay naafektaran sir, although tay ko na tayo napigsa ti angin awat di kita naglandslide sir. Awan, Sir Ronald, idi imo na nga bagyo mi, Sir Ronald, ket talaga nga pinaikat ni Apo Mayor digiti dagdaga nga possible nga of cost ti landslide, Sir Ronald. Madalanan lata datoy ko sir, datoy Ilocos Norte Abra Road tayo. Wen, Sir Ronald. Kadigitay ko sir, digitay turista nga umululi kadatoy nga paset ti Nueva Era sir, kumusta damit? Damo dito sa magmamanong mapan, Sir Ronald, ma-enjoy makita da ngamin numapang kami nga talaga di boundary, Sir Ronald, ket talaga nga makitam ti view na ti babangan nakapimpinta, Sir Ronald. Talaga sir ta napadasan tayo met ti imuli kadaytan na boundary ti Ilocos Norte ken Abra. So kadigito nga kundaway manmanupay lang digitay mapan sir. Adu digiti motorista nga mapan, Sir Ronald, ta digiti babaro ka daw ubing nga digiti kaya dati mapan nagpa-share iti Nueva Era mapanda J Abra, Sir Ronald. Adag sa ti plano ti LG di ko sir nga datay maipayan adati maipatakder nga view deck iti boundary at adda kadika digito ay nagundaway sir jakla malagip. Adda plan-planon dang ibagbaga, Sir Ronald, ngem aw mapiti na ipanta
aw pa na ipatak diri sa jay tata Sir Ronald. Yes, sir. Okay, kada kitay mapan kada ito nga paset, sir, haamit lang nga problema, di kitay basbasura ang mga, syempre, no, di kitay turista ko natay kat agbalon dalat tati makmakan, kanenda, agmeriendada, hamit lang nga maiwarang-warang, di kitay pangpangananda, sir. Nga maiwasan nga at na makitam latamat nga sa agdudo mga plastic Sir Ronald ngem tinamayan ni Apo Mayor mi Sir Ronald ket adda impan na nga talong drum ijay tat no isutay talaga nga pakaipanan no addaman tay basura da Sir Ronald. Wen, sir. Okay, iti sa baling nga bangir, sir, dito agtultuloy tatang kampanya tayo ti maipawil a droga, tamo tayo ti MPS Nueva Era ket talagang nakadado ti accomplishment yo seknan iti maipawil nga droga, sir. Tatamot Sir Ronald ket bumasbasiton ta talaga amudan nga naiget ti pinag-implementar mi kin talagang isut babantay mi digitan Sir Ronald ta kaslan nakapokus ni Apo Mayor mi nga talagang awanen mi digitan nga istorya iti Nueva Era Sir Ronald. When, sir, alaket sapay kumata awan digitay makapanunuten kuna tayo ta mapabot nga dakuman digitoy operasyon nyo itatay kalabes. Detoy ko, sir, detoy gitay kaso ti buluing awamila digitay mabulbuling estudyante iti ilitay Vera Era tamo tayo ket detoy ti may sakadigitay programa iti biyang ti Philippine National Police. Awan pay mo ti reported iti ilingan Nueva Era iti buling Sir Ronald ta na kami ngamin nga kapulisan ken iti PCR mi kan kanayon kami mapanti eskwelahan tatno i-educate digiti ubing nga may panggap digita kakasta nga problema ti unat ti eskwelahan, sir. Yes, sir. Okay, alawen kagayan karabsat ito subyanan ni Police Executive Master Sergeant Jovert D. Calano, ti Deputy Chief of Police iti abiyang ti PNP Nueva Era kalpasan kadagiti sumagmaman pamalagip tayo manipod ti technical studio. Police Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis Asintado, programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs ken dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis Asintado, mangegam tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Pulis Asintado! Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:48. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab maka-bloom sa charm. Walang amoy gulo kahit sampay sa laon. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 19-in-1. Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Yamanak iti Doc Herbal Coffee 19-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold ta nakatulong daytoy ng pababa iti sugar ko. Ita sa anin nga agkulayaw dagitoy matakga po iti nangato nga sugar iti dara.
Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na Q10 coenzyme na makakatulong pagandahin ang ating puso. Samahan ng proper diet at exercise. iCure Capsule 750mg mabibili sa pharmacy, Shopee at Lazada. Pulis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, mangigam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti daytoy programa. Pulis asintado! Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo, Pulis Asintado. Dapay sa 10 minutos, kasangwanan ti oras ti alas 12. Okay, kasangwanan nga ibatan tayo iti ere ni Police Executive Master Sergeant Jovert D. Calano, ti Deputy Chief of Police iti biyang ti PNP Nueva Era. Sir, may samampay ka digiti inak sa lutsuden iti kabibiyangan nyo. Ket anamit tata digitay preparasyon tayo kadatoy umadaning holiday season, sir, ta. Pag-amo tayo, adumanin di kitay bakasyonista, agaawid ko na tayo, sir, nga umay dito yung probinsya tayo Ilocos Norte, especially kadag iti kakabsat nga tayo Ilocos Norte nga agtrabaho iti sabaling probinsya wenno agnana edan iti ayan di kitay pampamilya damit, sir. Ti iliming Bera, Sir Ronald, naka-prepare nga kang kanaylat tamot expectar mi mat nga adulat ta digiti umay wenno sumsumreg ti iling Bera iti may panggap ti dagita nga bakasyonista ta adda ngamin di JK Kuatino Bera nga J Eco Park kasi maka-attract ngamin J Eco Park no nature lover ka talaga ma-appreciate mo di J ma-preserve pelang kay kayo kada anyaman nga view ije Sir Ronald ken J ko na nga rodon nga mesa pa nga maka-attract at target DJ nalawang solar power mi ije sa Ronald ket no makitam ti view nakapimpinta sa Ronald. Well, sir. When game, sir, speaking nga dito Eco Park tayo dita Nueva Era, amo tayo ti LGU ket talaga preserbar na digitay digitay kay kayo ko na tayo. Awmed la digitay nadadadael gayam sa dati panagbagyo na awmed la digitay naspak kada nabubual ko ma, sir, nga kay kayo. Awan mo sa Ronald ta hanuni na kwanji nga parte sa Ronald. Di ba dali kitay pay naipatpatak der nga dito kay kumbaga di sa kubo-kubo handamit lang nga nadadael, sir. Sir Ronald napintas da. Kadi kita gundaway, sir, adda ka din di kitay mapan sumarsarungkar when di kitay turista tayo meten nga umay dumay dayo. Adu ti umay Sir Ronald umay dagsal sa ludsod no gumanggana DJ ko ti Eco Park main. Tengarot ko na kon si Ronald nga nagagod kin na talaga nga nasariwawat nga agpampanod ni Apo Mayor mi ta DJ nga road paka-atrakan iti tattao nga umeda pa siya rin iliming Bera. Talaga isut kita na sa Ronald aglalo J ko nami nga road nga Eco Park kin J Beauty nga ko nami isut ti talaga nga asikaso nakin i-develop na sa Ronald. When gayam, sir, malagip ko jak malagipin na nga bulan day bagada nga dati encuentro iti nagbetan ti militar ken kasamitan kadigiti New People's Army. Awmet lang iti kasla panagamak digitay kakailian tayo iti Nueva Era iti daytoy nga agdama, sir, ta no kastoy no nga masidig ti holiday season ket isumet ti panagbaba digitay kabsat iti bantay kun nadano ka, sir. Ati Nueva Era sa Ronald ket hanga nakabutbutan nga pasyaran iti iling Nueva Era sa Ronald ta adumot ti force multiplier nga kunami giant ta adamot ti army kindi iti kaang akong kunada sa Ronald kin ti kapulisan ket continuous monitoring damot dagiti nga NPA won anyaman nga kalaban ti gobyerno, Sir Ronald. So
Awa mo, digitay kasla monitor tayo, sir, nga digitoy ket sabsabali nga rupa ko ma. Awan mo, Sir Ronald. Dati, kumusta man ti koordinasyon iti biyang ti PNP Nueva Era, kaya nasamat iti biyang ti PNP Danglas, sir. At Danglas Abrano ka, dito'y boundary tayo. Okay mo, Sir Ronald. Damat dati kay polis mi nga taga-Abra, kindi giti nag-migrate ti Nueva Era nga nagapudat ti Abra, Sir Ronald, kat ti pinagkukun ng takdamila ta, Sir Ronald. One, sir, di kita taga-Abra, ket umayda dita Nueva Era, ison sa pakiti umayda pa kitsyendaan no ka, sir, tas asideg no ka dita Nueva Era. Wen, Sir Ronald, may dano ko ta ilimi nga Nueva Era, Sir Ronald. Okay. Sir, may sa kadigitay maudi naksaludsod iti kabibiyangan nyo. Dato'y kadigitay wanted person tayo, sir. Kumusta metan dita Nueva Era? Dakad pala digitay kuna tayong warrant of arrest tayo, nga digito'y ket sa hantay nga naiserbi pa, sir? Adda dati kung kunada nga adapi mesa nga sapsapulin mi nga wanted person ti iling nga Nueva Era, Sir Ronald, nga base dagi karuban nakin di ti tattao nga pagdamdamagan mi. Adda kanon iti iling nga Abra ti paglimlimangan na, Sir Ronald. When, sir. Okay, di kita lang, sir, di kita kahit kasaludsodan iti kabibiyangan nyo, no? At di kita mainayon nyo, kadi kita napagsaritaan tayo, sir. Ti makunak iti iling nga Nueva Era, no, anaman te narugyan nyo nga tulong iti kamang iti pulisya. Sapay kumata tulungan da kamlata nga mag-implementar iti linak kental na ornos ken kapya iti iling nga Nueva Era. Thank you, Sir Ronald. Okay, thank you very much, sir. Dahil rod gagayang website iti pangipatinggan tayo, iti panakiniman tayo kani Police Executive Master Sergeant Jobert D. Calano, ti Deputy Chief of Police iti biyang ti PNP Nueva Era, babayan met ti panidoolo ni Police Captain William Sotelo. So once again, sir, thank you very much. Thank you, Sir Ronald. God bless. Okay, God bless to, sir. Pero gagayam ka na basat, kaya ditaro din iti pangipatanggan tayo, iti panakiniman tayo, kani Police Executive Master Sergeant Jobert D. Calano, ti Deputy Chief of Police iti biyang ti PNP Nueva Era, Ilocos Norte. Beno, agsubli kami to, kalpasan kadagiti sa mga pamalagip, manipod ti Technical Studio. Police Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police Asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kaming ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police Asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police Asintado! Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, may 1 minuto kasangwanan ti oras ti alas 12. May sakit ka ba katulad ng cancer, hypertension, mataas na uric acid, diabetes, sakit sa puso, at marami pang iba, ngunit wala kang perang pampagamot? Subukan na ang iCure Capsule 750mg. Ito ay may mga sangkap na tutulong sa iyo na gumaling sa karamdaman tulad ng mangosteen, makabuhay, Q10, noni, ashitaba, moringa, at iba pa. Sa halagang 12 pesos lang per capsule, hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating po mga masusugid na tagapakinig na naabot po ng ating tinig sa umagang ito. Ang ating po nga pag-uusapan na sakit ngayon ay itong anemia. Itong anemia ay madalas po itong tinatanong sa atin at madalas din nating itong naririnig.
So hindi natin alam kung ano bang mga dahilan. Direct to the point tayo mga suking tagapakinig, dahil ang ating oras ay napaka bilis at iksi lamang, no? Ano ba ang anemia? No, tandaan natin, ito po ay pagbaba ng ability ng oxygen sa ating tissue. At ano ba ang mga dahilan? Isa po itong production ng ating bone marrow o paggamit natin ng mga vitamina at minerals na hindi po naaangkop sa ating katawan. Pwede pong na magkaroon tayo ng anemia. So ano ba ang mga sintomas nito? Yan, panghihina, pagbaba po ng ating timbang, tayo po ay nahihilo, madalas na sumasakit ang ulo, hindi nakakatulog sa gabi, at tayo po ay nagkakaroon ng cold, no? Sensitivity, pwede rin po yan, no? Palpitation. So marami pong pwedeng maging dahilan o common na atin pong nararamdaman. Ano bang vitamina na kailangan natin para masolusyonan natin ito? So kailangan po natin maraming mga vitamina, katulad po ng mga phytonutrients, vitamin K, iron, no? Yan po ang isa sa napakahalaga para po masolusyonan ang sakit na anemia. Yan, marami po mga halamang gamot na pwede po nating makain o pwede po nating makita lamang sa ating paligid. Yan, ituturo po natin yan mamaya-maya, no? So, kailangan natin po ay iron sa ating katawan at iiwasan po natin ang paggamit ng suka, paggamit po natin ng cellphone ng sobrang tagal. Beyond 7 p.m. dapat po nakatulog na kayo. 3 hours before midnight, dapat po mahimbing na inyong pagtulog. So, para po masolusyonan natin yan. At marami pong mga pagkain na dapat iwasan ninyo o tanggalin po ninyo sa inyong dieta, tulad po ng sobrang taas ng mga uric acid, powderized juice, chocolate, ice cream, mga cakes and candies, iiwasan po ninyo yan. Pati po yung mga matataas sa uric acid ng mga pagkain, no? Mga nakadilata, yun po ay aalisin natin. So, ayon niyo po sa pag-aaral ng Philippine Councils of Health and Research Development dito po sa Pilipinas, na napatunayan nila ang paggamit po natin ng ashitaba at makabuhay ay makakatulong po para po pataasin ang iron ng ating katawan. At para po i-promote ang hormone na sinisikrete ng ating pineal gland, na which is itong melatonin, mga serotonin na yan, para po mawala yung mga stress. Kahit gaano pa kabigat yung mga problema sa ating buhay, ay madali mo lang yung masusolusyonan. Hindi ka mai-stress agad-agad pag mataas yung melatonin content ng iyong katawan. Kaya pinupromote po ito. Alam nyo ba itong ating mga binanggit, yung ashitaba, makabuhay, ay meron yan sa ating iCure capsule, no? Na isa po sa pinormulate natin para po makatulong sa ating mga kababayan. Uminom lang po kayo ng iCure capsule 750 mg, no? Mabibili ninyo yan sa ating po mga suking pharmacy. At pwede rin po ninyo yan bilhin through online. Kung meron kayong Shopee, pwede po kayong bumili. Yan, door to door, darating yan sa inyo. Yan. At sa karagdagang katanungan, pwede kayong mag-text sa atin, 092647188807, at live po natin yan babasahin ang inyong mga katanungan, no? Meron din tayong mga produkto na iCure 18-in-1 coffee, no? Sa mga taong pong takot na tumaas ang sugar, takot na tumaas ang uric acid, yung iCure 18-in-1 coffee natin at yung iCure 12-in-1 coffee, ay pwede po ninyong gamitin yan. Ito po si Dr. Ingito na nagsasabing, tell me what you eat and I tell you who you are. iCure Coffee 18-in-1. Ang iCure Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas sa pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCure Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minutos kalpasan oras sa alas 12. Police
dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Pulis asintado! Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo, Pulis Asintado, gagayem ken kakabsat ni apay nga ta. Digiti daddo mga kat, handa ka nung nga na informaran, injir kat, dadya memo da kat, insanda magkanyak. Imbaga ng RTPNP Kurimaw kat, anda imbaga kanyak sir, kunana, or adati ban na. So important ko kanya da injir da intad ng schedule kanyak. Ya po ay dagitay PCR daman hindi da nga taman in relay ka dagitay hepedan alawan. Dagita barbareng makakamakam da gagayem ken kabsat ni kwa. Asideg pa dagitay na kay schedule ti Batak, o pa ni Batak, ti Paway, Kurimaw. Nueva Era nalpasen, Badok nalpasen. Ken nadati may sapay? Banna, Badok, Kurimaw, Paway, Batak, gayam, Badok, Banna, Batak, Kurimaw, Paway, Nueva Era. Di kita naka-schedule. Gagayam ken kapsat. Alawen ket pangirurayin tay kanyada, po nga kakailyan, mga karonda, dagiti naka-schedule, iti daytoy nga aldaw ti Sabado, 15 ti mabilang ti bulan ti Nobyembre, tawen 2025. Apo, nagalisto ti wala. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa panagdadanggay. Gagayam kay Rabsat. Siyempre, ti palang ti anak kin gayam yo, timon nyo ti programa ni Ronald Domingo. Itibiyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kaya dating nga programa ket dandano kada tayo itibiyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Babenti pa daolo ni Police Colonel Jomar Labiano. Gagayem ken kakabsat.
Okay, alaman Injer agpos taman pay lang arod, ag commercial taman pay, papon patslatan kin ni kwan ni banna kanon nakapakadadakin ni kampo. Okay? Aga subli kami tuman kalpasan kaligit sa wag mo na pamalagip ta pangiyayayosan taman DJ linya dang arod. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police asintado! Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:11. Oras atid sa inyo ng IQ Mana 32-in-1 Herbal Coffee para luminis ang iyong balat at lumakas ang iyong kasukasuhan dahil may glutathione at collagen. IQ Mana Coffee 32-in-1. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilyang protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Agbirbiro kay kadi itinalaka ken napintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minatayo no kas tagagayem ken kabsat sa anin nga agpangadwa ken sa anin nga mapan iti sabali agsipud ta adda ditoyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesus sa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi iti serbisyo na ti Jesus sa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaayna kada kayo ti Jesus sa Memorial Home ket 24 nga oras ang nakalukat masarakan ti Jesus sa Memorial Home iti dayain na mismo ti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Kinapintas nga damag, kayat ngipakpakamo ti Jesus sa Memorial Home ang naglokaten ti baro a branch na iti Barangay Pagdilaw, Pinili, Ilocos Norte, mismo nga iti uneg ti Municipal Cemetery. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket addaan iti dua a chapel, ken addaan pay iti freezer ken morgue. Akaunaan iti Pinili, Ilocos Norte, ken kaunaan nga daan iti krematorium iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket imatmatunan ni retired policeman Lauselito Shell Coloma. Ti dado nga informasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos manakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesus sa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Jesus sa Memorial Home. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Herbal mixed with collagen and glutathione.
Gapon ta inyo ubingak iti nagsaksakitan iti pudil na, iti nangag ko dito Doc Herbal Coffee 21 in 1, nga adan dito iti collagen ken glutathione, iti unana sa anak amamati. Ngem gapon ta ituloy-tuloy ko dito, ket nakitak iti epekto na dito pudil ko. Naglighten kin ininot nga nawawan dagiti scar na. Gapo iti dayta, saan kon ibain dito kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:15. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti daytoy a programa. Police asintado. Pero babagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo, 16 minutos, kalpasan ti oras ti alas 12. Itayon insigida nga kainuman, ti sumarno nga bisita tayo, iti biyang ti PNP Paway, babaen kini Police Executive Master Sergeant Teddy Frank S. Ukol. Iso na ti Mespo, iti nasaong istasyon ti pulisya, babaen met ti panedaulo ni Police Captain Jackson Sugayen. Umuna ti amin sir, tayo man pakablaan mo kada sa amin nga agdingdingeg, agoy buya, ti programa tayo, especially kadagiti kalugaran tayo di Tapaway sir. Ang bagamalit mo sir, umuna man pa ikit-kit kumala kablaawan ni Police Colonel Jomar Q. Lobiano sir, ni INPPO staff, Captain Jackson Sugayen sir, ti OIC me, ken kadagiti dumtumngeg kinagbuy-buya kadeto nga radio station through FB page limbag nga balim tayo amin. Yes sir. Okay sir, kumusta met ti nagmalem nagpat nagiti ili tayo Apaway? Kasi na po sir ket nakataltal na launay sir, very peaceful sir. Yes sir. Okay sir, detoy panagturong ni Senador Amy Marcos di Tapaway idi Kalman panang selebrar na di panagkasangay na. So kumusta met sir? Adamot ket digiti kakadwa tayo sir nga nagkandak iti police visibility iti dalan mi aglalalo di dalan nga pansimbahan kay nagturong jay Batak sir tada pay diti katulungan tayo nga taga tourist police sir nga nang DJ traffic flow na sir. So ado digiti may DMRI sir? Sumagmamanulang mo ket di sir digidi tattao nga nakita mi nga turista nga nagdalan ka DJ nga party sir. Yes sir. Okay. Sir, iti sabali nga bangir, detoy napalabas nga Super Typhoon Uwan. So kumusamit iti Paway sir, ada kadidi tay kailyan tayo nga naafektaran, although kuna tayo ket hamit uning imubra dati napigsa nga tudo, ngem dati angin tinapigsa sir. When sir, may ket unay iti naapektaran sir ta nakapuy met di tudo na kan unay nga nagtudo then dila angin tinapigsa adalang mo digiti sumagmano nga naiyangin ti galgalbana sir. Di lain ken adamot iti evacuate tayo nga 63 from Kalagip Paway Ilocos Norte laeng ken Masintok sir. Okay. Apay digiti sir na evacuate tayo ko na tayo nga talagang medyo delikado iti
ayan ti balayda when no kasano ka di sir? When sir siyempre dati kasi nga super typhoon, ada di ko na akdang mi nga nagkuha kami. Nagtitinulungan mi digiti taga fire, nga mapan mang i-force evacuate ka digito nga min sir no napigsa ti todo ket talaga nga nababati location jay Balbalayda sir. When sir, so nagpaingan da digito sir? Bale nagyanda ko kanji civic center iti paway ngo ka sir. Ay may dati sentro. Yes sir. Okay, 63 nga individual sir uno 63 families. 63 nga individual sir. 63 individual. So mano nga pamilya digito sir? Mabalin siguro nga adda iti ko deti sir more or less 20 or 19 lang siguro dito family sir. When sir, so nagpatnag lang ti kadada jay sir. When sir nagpatnag dalaing sir. Kadigitay kalkalsada tayo sir, awon la digitay naspak nga sangsanga ti kayo wenno nabual ko mga kay kayo sir nga nang abeng iti kalkalsada tayo. Bayat ti dedi panag-operate mi nga napan naglikaw sir. Iti area mi. Kasi ni apo ko dalang digitay sumagmamano lang babasit nga kay kayo. DJ lang man lang sir. Awan ti dedak. Awan ti dedakkel. Alistomet lang nga na iwak nga ni pakni. Ni pakni lang nga dagdago sir. Iti ben nagiti ko sir, iti agrikultura tayo sir. Kumusta met dita paway? Ada ka di pala digiti kasla na apektaran kumawen digiti hanga nagapgapas sir? Sumagmamanulaingen sir idi ada DJ madamag nga kwan. Naging sige da nga nagpa-harvester amin sir dala siguro 5, 3 kasi lang sir nga naapektaran. Talaga nga naantisiparan. Babaen kadagiti met lang kakailian tayo, babaen iti dati pamalagip kada. Okay sir, datoy kuna tayo man nga umadani iti holiday season amo tayo ket paway adu digitay maipagpanakkel tayo nga napipintas nga buya dita. So kumusta met ti panagsagana tayo sir para kadigitay kakabsat tayo nga turista nga may pumasyar manen iti ili tayo ken kadigitay gundaway sir ta umadani iti Disyembre ko na tayo kasano ti monitoryo adu digitay turista nga may agturturong iti ili tayo sir. When sir aglalalo ka deti dumating nga December sir at dadamat sir dapat digiti bakasyonista tayo nga agaputi abroad sir. So nga dati ko natin nga protect box mi sir digiti katulungan mi nga tourist police then digiti force multiplier tayo sir kasi digiti tanod ko reservist ken digiti KK sir kung may tumultulong nga mang kuwaiti patient order sir. Sigurado kadeti panag December na ket adumanen digitay turista nga may ti ili tayo ti may saka digitay daydaywen da ket detoy pag 4x4 ditoy ili tayo sir. When sir iti 4x4 then Malacanang of the North ken deti Paway Church tayo sir ti umay da talaga daydaywen sir digiti turista sir. Okay. Okay, go back man ka detoy sir detoy Bagyo Gayam hatila na nalagip tatay nga nasa lunsod. Aw medla digitay naafektaran nga dingwen digitay kailyan tay dita paway sir. Ay awan met ti na-report sir awan sir. Malaket na nasaya at launay. Deti nga ron agtultuloy met nga kampanya tayo ti maipawil nga droga sir. Kumusta ni iti paway? Continuous met lata ti kuami sir monitoring mi at daman digitay maipagpadanong kada kami iti bumarangay ngo ka ket dagdagos mi mit idang i-conser mo ka, i-test by tano nag-positive, kanda ka madagos ti bypass operation, sir. Tinaod din, sir, dedi kwa dito ipaset tinagbakalan paway? When, sir, isut na udi di, sir, tanagbakalan. When, sir. September sa dayday, sir? When, sir. September sa dayday. When, malagip tayo launay. Alaket, barbaring awan di kitay makasurot, kada ito manin nga aramid. Okay, sir, iti sabali nga bangir, dito mat nga rod panaka-wanawan iti kabaybayan tayo iti sir, iti paway ta usong-uso digiti kadri kita malmalmes nang narokit adri kitay beaches tayo iti paway sir. Uwen sir, adamit ket digiti ko kakadwa tayo ka sir, dati coastal monitoring me, Oplan Bandilyo, palpalagi pa mi ida sir, tatno laing mabuy danin digiti madinga
pasama kay sir. Sa bagay, nabayag nga awan ti case tayo dita pawayan ti droning. Uwan, Ay, sir. di ni suba ba? Ay, di pispan, gayam. Pispan met dito sir, hamot nga yung tikwa, coastal area. Kasi dito nga min sir, ada possibility na nga mapanumisbo na igalis lang. Hanang intention tayo pan dumigos or pan nagalatikan. No diket siguro at dati isang kabatit nga bartek na, then na igalis. When di report na ket before nga mapasama ket naginumda. Dahil di kinainom na ket isumela nakakita kabigatan na di ba kasya sir? When adang amin ti kwada party da kadijing aldaw ke timo malemen aget di tinaude pan nakakita da iso na ti mga alas 3. Then di kabigatanin ket nakita da DJ kwa. Chinelas ken kalungo nga tumtumpaw jay. Piskarya sir. When sir, alaket when ta sigurado kada kitay iti bitches tattaket adu na kitay mapantumanin aga didigos di kitay picnic goer sir. When sir. Okay. Alaket sa bagay tay ko na tayo kanain tayo met nga palpalagipan di kitay mapan agdidigos ang adamit lata di kitay mailawan ko na tayo natangken iti panagululo na Perdos Venus oray no detay nadawel iti panawen sa nadawel ti baybay. When sir. Okay. Sir, iti may sama pa nga inakasaludsudan iti kabibiyangan nyo. Dati kaso ti panagtatakaw sir iti paway. Adada ka di palaing sir ta malagip tayo ket kalabes nga bulbulan tawen ko na tayo adada iti kaso tayo sir. When sir, since nga na-issue anti warrant of arrest di suspect tayo dito nga agtaktakaw iti tartaraken kasi na apo ket awon moten ti may report nga taktakaw sir di paway. So one day iti sa paset ti pasil di ko dai sir pasil ba dito na udi sir ket paset ti barangay Paratong sir so di talo nga manok iti natakawan sir ket tattaget dati ket nalpas ti panagbibilag ti di kita kuan sir pagpagay ket kasi ni apo awon mot pa ti na report sir nga mataktakawanen. When sir alak nasayat sir ta nagaparbengan dagitoy nga paspasamak iti ili tayo paway. Okay sir dito man pay may sapay kadigitay salusutag diti illegal gambling nga rod sir ta nabayag sa nga awan digitay operasyon tayo ba dita paway. When sir ta kang kanamin kami met yagbon monitor aglalalo na dadigitay minatayanin ket palagi pam mi nga mini dancer ngo ka. Iso nga kasi niya ganat taget awan ti ma-operate mi sir ta amuda mo ti ko. Nga denggen di kita ikwa mi sir. Warning mi kada kwada sir. When sir, di kita nga rod ko sir wanted person tayo. Dito ko na kun ada dito 14 idi ko nga dimi pa masarsarakan ganat at sir. Ampay nakisayan sir so dito ti madamami tatang ako ko iti solution na tatno no mawaswas di gijayen sir. Iji record mi. Okay. Alawen sir ket digita lang digitay kahit kasaludsodan iti kabibiyangan nyo no adda digitay mainayon nyo sir kada digitay na pagsaritaan tayo nang runa ket sigurado kada iti may nga bulan ti Disyembre ket adu digitay turista nga agturong iti ili tayo. When sir kahit kumal lang akuan ulitin di balag mi man yung panggap dati panagisuot da iti reflectorized vest kasi kang kanon da maliplipatan tang adalat tang matiltili megat masyang kami mat no dumang man nga trabaho lang mat palagi pa miida tiketa miida kasi no nag 6 PM kami nen dapat adala da ako no reward ako mat na sapa then di expectaren makaawid dati agsipnet di giant pakaalanda ngamin no ka so nga kasano nga rod sir ket di ba kada giti agun daway ket nagalisto nga agsip ngeten sir iso nga rod sir ngem uray pay nasip ngeten no nagpatak iti 5:30 kada kwata awon pay di 6 PM isumet ngamin diyan di ko sir provincial ordinance di ngamin 6 to 6 AM so dapat 6 PM to kasta ba data sir ta 5:20 agsip ngeten dapat nagsuot dalata uray when dalata kanya da para kanya damit di kasi isumet ti purpose na di ay tatno no ma-recognize da tayo uray awan silaw tayo kat kadakwa para kanya tayo DJ. Safety tayo DJ, sir. I mean, ngem no alalay mi metti kwa, no handa pa nakakwa, nakabes ko magit 5:20 ket nasip ngeten or 5:30. Kami dapat issuean penalty citation ticket kasi 6 PM. consideration na. When sir ta DJ met da jeng paglintegan sir ngamin.
1.5 sa hindi ko sir dito eh. Dati ko ti probinsya. Yun sir, 1.5 mo ka sir at damot DJ ko na dang pangkagkwenti barangay pangkaging kapitan i-service mo DJ sir. Community service ka. Community service ka mo balin DJ nga kaslaison ti pangkwamon pangsubad mo ka DJ nga basol mo sir kasi. When sir. Okay. Alam sir, thank you very much. Dito interview kami na nagundaway. Nga nakinaman na kayo to do station tayo, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Alam sir. Okay, detarod ni Police Executive Master Sergeant Teddy Frank Ukol, ti Mesmo Tibiyang TPNP Paway, pabenti pa ni doolo ni Police Captain Jackson Sogayan. So once again, sir, thank you very much. Thank you, sir. Okay, yes, sir. Pero ang subliminary programa tayo, kalpasan ka nagiti sa mga pamalagip, manipod ti technical studio tayo. Police Asintado. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:30. Oras hatid sa inyo ng Enjoy Coffee para sa mas matamis na pagmamahalan at mas matagal na loving-loving. Uminom ng Enjoy Coffee. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Herbal mix with collagen and glutathione. Gapot tayo ubingak iti nagsaksakitan iti kudil na, idinangag ko dito Doc Herbal Coffee 21-in-1 nga adan dito iti collagen ken glutathione. Idon unana sa anak amamati. Ngem gapot ituloy-tuloy ko dito ket nakitak iti epekto na dito kudil ko. Naglighten ken ininot nga nawawan dagiti iskar na. Gapo iti dayta saan kon ibain dito kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Herbal mix with collagen and glutathione. Ang iCure 32-in-1 coffee ay may sangkap na ginkgo biloba na nakakatulong na patalasin ang ating memorya. iCure 32-in-1 coffee, mabibili sa pharmacy, Shopee at Lazada. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Herbal mix with collagen and glutathione. Gapot tayo ubingak iti nagsaksakitan iti kudil na, idinangag ko dito Doc Herbal Coffee 21-in-1 nga adan dito iti collagen ken glutathione. Idon unana sa anak amamati. Ngem gapot ituloy-tuloy ko dito ket nakitak iti epekto na dito kudil ko. Naglighten ken ininot nga nawawan dagiti iskar na. Gapo iti dayta saan kon ibain dito kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21-in-1.
Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:34. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti daytoy a programa. Police asintado! Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo, Police Asintado. Siyempre, di palang tiyanak ken gayam yo, timon nyo ti dati programa ni Ronald Domingo, kasama ti Tibiyang ti Masa Control ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan, kasama ti dati nga programa ket itantanong kada tayo ti Ilocos Norte Police Provincial Office, babayan ti padadoolo ni Police Colonel Jomar Labiano. Okay, kalpasan ni Tibiyang ti PNP Paway, intemet ni Tibiyang ti PNP City of Batak. Babayan ken ni Police Captain Alice Vicente, iso na ti Deputy agagayem kay Kapsat, babayan met ti panidolo ni Police Lieutenant Colonel Jerome Wangkay. Okay? Muna ti amin ma'am, teman pangablao mo kano sa amin ngagdingdingeg kay nagbiba ti programa tayo. Especially kadagiti kalugaran tayo ti Batak. In behalf ken ni Officer in Charge me, Police Lieutenant Colonel Jerome Wangkay, siya ni Police Captain Alice Vicente. Kablaawang kay amin iti naimbang nga aldaw tayo, amin dagiti agdingdingeg kay nagsubscribe kada ito nga programa nang nangro na kadagiti umili iti syudad iti Batak Apo. Yes ma'am. Ma'am, kumusta ti nagpatnag iti syudad tayo ma'am? Ala na maragsakanak nga mangibaga sir nga ti nagpatnag iti syudad ti Batak awan ti napaspasamak nga anyaman nga na insidente. Isulaeng ken o anaman nga disgrasya tayo iti syudad ti Batak Apo. Napintas unay daytang damag ma'am. Ma'am, deti napalabas nga Super Typhoon Uwan. Although ko na tayo, hanti unay narik natin napigsa nga tudo ngem deti angin. So kumusta met dito'y Batak ma'am? Tay ko na sir, napagasatan tayo met ket di nga iti Ilocos Norte ta oray ti kasanot kapigsa iti angin, oray iti syudad ti Batak awam met digiti na i-report nga naperper dyan ti nakaro, oray ban adaman na i-report nga enforce evacuees me tapno laeng no malappedan ti pan nakapupok da iso laeng met ket di ti Kwame ije Batak Apo awan day nakaro nga naperper di iti balay da. Yes ma'am. Ma'am, digito yung na-evacuate nga ko na yung nagkaponda nga barangay digito ma'am. Tay dati met laeng sir iti barangay Ricarte nagirangan digiti alisto nga madanon ti danom yan ti asideg iti yan ti Karayan da Apo. Ti alisto nga matinep ti danom na lang. Ano ti paset ti nagirangan? Nagirangan ti abay ti Karayan. No, yes, sir. Yes ma'am. So talagang oring hanga na danon ti danom talagang nag-force evacuate tayo ma'am. When sir tapno laeng malapedan DJ no kas pagarigan na pigsa ko maditudo haan nga tay mairisgo met iti biagda nasisya at tay umuna tayon nga maipak ni isudan ngem tay marigatang kaminto nga mangibakwit kanya dan. When ma'am narigat no sa kadulag gunayan ko na ma'am no at dadita datay kalamidaden. Manuda ma'am digitoy? Bali adabet ket di 20 nasurok nga ba intila day di na i-force evacuate mitlat ngi na 20 nga individual. Mano nga pamilya dati ma'am? Jack la matandaan na mano nga pamilya. Yes ma'am. So nagpaingan da digitoy ma'am. Bali nagpaing damet la iti anti CDRRMO office yan the evacuation center iti bay sentro. Yes ma'am.
So day di lang nagpatnag ti ko ma'am. Kaadada ka dito'y evacuation center ti Batak. When sir, nagpatnag lang, kinabigatan na, hindi makita mit nga na siya at ti panawenen, nagsubli damit lang kadigijay balbalaydan. Yes, ma'am. Ma'am, dito'y tinawin-tawin ko na tayo nga problema. Hala nga sa bagay, hamalang nga ti syudad ti Batak or ti Lawag, San Nicolas. Di kita'y kakabsat nga badyaw. Ikalabes kit, di kita'y nab-obserbaran tayo manin. Dito'y Batak, especially dito'y market tayo, ma'am. So, kumusta ti monitor yung kadigito'y, ma'am? So far, hantay nga maglapudan nga talaga isuda at dalat oray kasano man ti kwami nga PNP kaya kadwami dagitoy social worker nga mang bagbaga kanyada when mang pasubli kanyada di pagyananda at dantulat ta agsubli ngem so far kadagitoy nga aldaw apo at mitlakit di sagagay samit ket dinhaan nga kasala di report nga nagaduda ngamin apo so babaen iti pinagkadwa ti PNP ken social worker ala na medyo talaga na naknak sayan met ket din dagiti badyaw nga umay agikot-ikot yan ti area iti syudad iti Batak. When ma'am ti ngamin iyaw awa tayo ket dayjay agtataray data kalkalsada kad agkalkalambitin ti luglugan ket dayjay ti nakamamak ma'am no madesgrasya da. When apo aglalo dagiti ket ubing damit han tumaray dalat tamot nga lumagto sumabit yan dagiti jeep hantay hamimet makontrol tano masideg kami nakita da ka mga naka-uniform di jaymet ti pumanaw da ngem into no madamdama ad agsubli ngem kadagitoy met ket din han unay awan met unay adu nga umayan wen adapay digitay tugot-tugot da digay anak damam nga dete igalot dalat ta jay sango daw no jay likod dang ket dayjay tinakamamak ma'am sa dete nga rut agsabit-sabit dati kwa luglugan when ma'am alaket napintas ta medyo nagparbengdan ditoy syudad ti Batak ta no kastoy nga umadani ti Pasko ket talaga nga isumet ti panagdasar panagruarda ditoy nga kakabsat nga badyaw. Yes ma'am. Ma'am may sa kadagitay maudi nga sa Ludsudek. Dito agtultuloy a kampanya tayo met ti maipawil a droga ma'am kumasamet dito syudad tayo. Ti syudad ti Batak adanto validation na apo into no November 20 tapno no lang maklira nagbalin nga drug free drug clear ti city of Bataken apo so far kadagitoy awmet pay agtultuli kami met lat nga PNP agmon monitor kadagitay no adaman may i-report kanya mi nga tay maditi aramid na regarding ti illegal drugs adda kami met lat apo nga PNP nga mang monitor kanya. Yes ma'am. Digitay wanted person tayo nga rodmet ma'am no dapat digitay nabatbati tayo ditoy syudad tayo. Adda pela na bati apo digitay laengen haan mi nga masarakan digitay unknown ti address nan apo ore adda address na no mapang kami je barbarangay da awan met isuda apo ken digitay naka-abroad met ten apo. Yes ma'am. Kamao dyan na ma'am digitay ag shop lip digitay no ag sipdot abangan no agraira damanin kadto yung madaning ko ma'am Paskwa aw mela digitay agreklamo iti kapulisan tayo ma'am nga mabikbiktima kadigitay agundaway. So far kadati nga oras aldaw awamit peket di may nagre-report kanyami regarding dagitoy ag sipdot wenno ag shoplift ngem ti PNP Batak dakam lata nga nakamonitor ag roronda police visibility tapno no maleppadan dating incident ento na po taamo tayo agraira data umay iti panagagaswan Paskwa so nga adda kamit nga PNP nga ag ronronda latamet iti yan dagiti lugar nga mabalin nga papanan dagitoy nga maditi panunot na apo. Okay. Alamin ma'am digita lang digitay kay kasunod-sudan iti kabibiyangan nyo no digitay mainayon nyo kadigitay na pagsaritaan tayo sir. Tuno November 30 apo adan to mapasamak nga tay kwati Jesus rain so nga adun to man ti umay nga bisita iti Bataken ken ti PNP agsagsaga na detoy umay nga fiesta men in ti Batak in December. Yes ma'am. So nga adda kami met di PNP agplan-plano no kasanut pa ng tagiben minto ti Ornos ken linak kental ng iti Batak City tinto pa ng celebrate mi iti fiesta iti Batak apo. Okay, thank you very much ma'am. Dati oras ngayon tayo man dito stasyon tayo. Okay, thank you. Agyaman kami ap. Okay, detarar gagawin mo sa tibi pagpatingganin ti panakinan man tayo kay ni Police Captain Alice Vicente, ti Deputy Chief of Police iti biyang ti PNP Batak. So once again ma'am, thank you very much. Okay, agsublido ni programa tayo. Kalpasan ka nagiti sa magmana pamalagip, manibot ti Technical Studio. Police Asintado.
Dagiti kapulisan, anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined, tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan, dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, mangigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Pulis asintado! Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippines Standard Time, alas 12:45. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Sa bisa at lakas ng Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Super Gold Vitamin C, siguradong gagaan ang inyong pakiramdam. Sasarap ang buhay. Kaya kung gusto mo maging healthy, uminom ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C, ang powerful duo. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ating pag-uusapan nga po ngayon ang sinusitis. Ano ba ang sanhi o ano ba ang kadahilanan sa pagkakaroon nga po ng sinusitis? Unang-una nga po niyan, yung respiratory infection. Minom ng mga laxative foods tulad ng orange, grapes, guava, papaya, melon, banana, apple, at raisin. At kumakain din tayo ng okra, eggplant, lettuce, cauliflower. Napakabisa at napaka-epektibong panglunas ang sambong. Tayo'y kumuha ng 1 handful at lalagyan natin ng 3 hanggang 4 na basong tubig at ating papakuluan sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, decoction process, at ayan ang ating inumin sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Doc Herbal Coffee, inasa isang sachet na isa nga po sa ingredients at ng good ating news, Doc Herbal Coffee, at samahan nga po nyo ng Doc Herbal Capsule Super Gold 700 mg. Ito po si Doc Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Nagkape ka na? Lumusog ka ba? Doc Herbal Coffee 21-in-1. Nagpapababa ng cholesterol level sa ating katawan na nagiging sanhi ng heart disease. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Mabibili sa inyong mga suki butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Ingito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:48. Pulis asintado. Dagiti kapulisan, anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined, tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, mangigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Pulis asintado!
Bueno, gagayam kabsat, tuloy-tuloy ti programa tayo pulis sa sintado. Napay sumagmamano nga minutos, kasangwanan ti oras ti alauna, ngayon tayo panagpipinakada. Okay, tayo ni ti maudin nga bisita tayo. Iti abiyang ti PNP Curimaw, Ilocos Norte, hintay kayo naman ni Police Captain Melvin Soriano. Muna ti amin sir, tema na pangablaan mo kano sa amin nga dingdingeg, ken agbuy-buya ti programa tayo, nang ron nakadigiti kalugaran tayo, iti ili tayo Curimaw sir. Ayun sir, na yung bagmot nga bigat mo amin sir. Sir Ronald sir, gan namin kadagiti na at nga agdingdingeg iti nalatak nga programa sir, Police Asintado sir. Yes sir. Okay sir, kumusta man ti nagmalim nagpatnag iti ili tayo nga Curimaw? Ayun sir, kaskas di sir nga maragsakan na mangipadamag sir nga awan met na maldit iti police blotter mi yun nyaman nga insidente nga baka kastaan ti ili ti Curimaw sir. Okay sir, dato'y kalkalpas nga isasangbay ni Super Typhoon Uwan. Kumusta met ti Curimaw sir? Uldo ko na tayo, hanting nga napasaran ti napigsang tudtudo, ngayon dato'y napigsang angin sir, ti napasaran tayo. Ayun sir, kas iti report ti MMDRMO sir, awamat na kasang major infrastructure damage sir, infrastructure nga damage sir. Awamat ti nadadahel. Sir. Wana dahil ko na. Sir. Okay. Kaligitay ko sir, awamat la digitay nagtumtumbang sangsanga ti kay kayo wenno nabubal ko mga kay kayo sir iti kalkalsada tayo dita Curimaw. Actually sir, iti kinabigatan na DJ pag dalan jay kunada nga bagyo sir ni Juan. Nagrobing kami sir kadwa mi ti BFP, Coast Guard, Philippine Army, MDRM o kan PNP Curimaw. Ket napindas launay sir tao ray kumalang dakil nga kayo no sangsanga sir katawa met na warwara ti amin nga kalkalsada iti Curimaw sir. Uwen sir. Okay, alakit na napintas nga damag data sir. Sir, dato'y kwa, di ba dati nabit nga napasilawan iti igid ti baybay, dati pangatrakar kadagitay turista, ano't panawagan niyo dito, kaslapan Correlite sir. Wen, kaslapan naka boulevard dita Curimaw. So, kumusta ka no ti rumabiin sir? Ayun sir, basta iti Biyernes, Sabado ken Domingo sir. Expectaram sir nga adu ti mapanagpaspasyar nga turista, nga local tourist sir. Iti igid ti baybay ta mapanda picture sir ket dati upat nga barangay meeting kami nga kanayon na da GCME na isuda ket kanayon nga duty barangay tanod ken barangay official tapos karaman pa iti kaming ti PNP ken local nga tourist police unit sir. Okay, so kada rabi lang ti Biyernes nga mapasilawan dito sir? Sir, inaldaw met laki dito sir, rinabi. Ngam ti kaadwan na ngamin nga mapan nga tattao kat iti weekend, Biyernes, Sabado, Domingo. Iso lang ti kwa. So, ano dito sir? Ada ti curfew na kadigitay turista nga mapan? Ayun sir, no iti rabi sir, ada curfew na ti DJ yan di Pangil Rock Formation talaga sir. Iwaragawag ko man laangin tapno baka ibagbagada nga man na handaman na abisuan No iti alas 8 iti rabi di part na nga awan ti silaw na ket maiparit ti agtambay ijay sir ta ko na kun adada ngamin protektara mi nga nagay bonsai tapos awan met silaw na ken awan CCTV na ket baka lukon da dagijay nakaparada nga motor daw no lugan da jay so nga isot pangiparparita mi jay sir so nga may met langan no iti kas jay sir alas 8 iti rabi ijay da iti poblasyon diyan tinasilawan nga paset hanggang alas 12 di yan sir. Apay sir, kada ti paset ti Pangil awan ti plano da ngamin nga mang pasilaw sir. Ang pasilawan daw maser ngam ati dugunay tapos medyo di jay budget. Pwede na yung tapangil kita murdong ta Curimaw, silig na kata pawayan. Wan sir, sumarod sa medyo ati dugunay tapos DJ namin unay mabantayan DJ kinatid dug na nukon sir. Baka putol-putulan na ko DJ waya. So nga ingkwada DJ lang tenga iti Pangil Rock Formation ang gana lang DJ sir. So alas 8 ti rabi awan ti mapalubusanan nga agtambay wenno sumurok di yan sir.
Unjar, ijayan ti awan Cory lights na ako na sir. Awan silaw na. Awan sir. Apay, ti monitor yun sir, adalat ta digitay daya aglabos ti 8 o'clock, adalat pa ilat tao dyan sir. Adulat ta sir, at DJ ngamin sir. Pagdatean. Kaya narigatin, no, antay agsak bay, baka kita mapasamak nga na nalaing. Na muna nagiging ubing, nagiging kapudpudutan pelat dara na. Baka da is-iskandal naman ninyo no sir. Uwan sir. Okay, dati ko sir, dati Cory lights tayo dito, damit lang nga napektaran sa dati napigsang ang angin. Aw man lang tinapugpugsat nga waywaya da. Before nga landfall jay bagyo idi sir, inikat da ay inakas da. Sa day sublimanan. No maprebentaran no pang kasada lang sir. Pang tawag dito, DJ maprebentaran jay pa naka war si DJ. Jay pa nakaperdida. Pa nakaperdida. When sir, dati gayam ko sir, malagip ko dadi na pasamak nga desgrasya ka dati paseti maglawi ba dadi? When sir. Ano ay piasor sir. Ay piasor. So ano dati sir nakapagsarita dan? Ay sir, idi after mga 2 days sir, nagsarita da jay biyang di PNP. Nagkaroon da iti amicable settlement nga DJ kumpanya nga kwati armored van ket agbayad. So nagkaroon da iti agreement nga nag-apidabid of non-interest to file complaint DJ biktima, pamilya DJ biktima. So awanti may pursige nga kason. Awanin sir. Tatanag amicable settlement dan. Okay, sir datoy kwa itakurimaw sir awmula digitay badyaw ngum umay. Sa ti batak nga San Nicolas kadalaw nga problema da digitay gapotibadok nga badyaw. Kasi ti apo sir awan labsan datayan nyo. Nalakita na saya at no kasta sir. Okay, datoy ko sir, datoy umasidig nga holiday season ko na tayo. Gubak man ka digitay turista, sigurado ado digitay umay man agdidigos dito yun sir ket amangan no ada digitay kaso ti drowning ket ada digitay napaspasama kay dito yung probinsya tayong Ilocos Norte sir. O nga ron sir ngam kada kami sir kaming ti PNP religiously nga mapapang kami di ti baybay. Ada tingko na tayo nga bantay dagat mi nga ububraon sir. Tapos sa agbanbandilyo kami sir nga no kadlamal balbalin. Nagijay minor de edad kasi usually sir kan nagijay nakainom. Anda mapapan na tumaptapog ijay baybay ta nang rugiti hanging ano din sir habagat. Medyo gumuyod no kajay baybay. So nabinpinaslangan no maikanda iti patigma tapno handa nga mapapan ijay bye-bye nga agdigos nang nangrunan no ginang partek. Okay, last day sir, dati agtultuloy kampanya tayo ti maipawil a droga ket amangan no dali kiti makapanunot ko na tayo ta syempre ket ag holiday season manen. Ayun sir, di last nga August or October sir, nang isang angkat kami ti search warrant ket kadagiti nga agdama sir, adaman ni balbalidate min. Businaan nga tulad sir no man matiliwan sumaro no sir. Sir kadagi ngamin hindi ngamin natiliw DJ source da sir nga babae nagtalap po agaw amin DJ adapan na kay naig nagang kuha na iso nga medyo nagbuteng dan iso nga naglaylo da sir tinaalam ngamin na talaga sir kay J source da idi uwan sir di poblasyon sa dadi sir ito poblasyon to. Okay, alawan sir, digita ito sa din kaditi kabibiyangan nyo, no? Dadi kitay inayon nyo, kadagi kitay napagsaritan tayo sir. Ayun sir, alagman dito yung agundaway sir, nga Diyos tiyag ninagyaman manen, kadagi iti kabarangaya ko, no? Kadagi umili iti kurimaw, iti napalaos nga panang tultulong da, kadagi iti panakabagi iti lindag ti kurimaw, to rete ko na ako na basit ti personnel, human resources mi, kahit adada dagi ang tultulong latta kada kami nga barangay officials ken constituent nga agipulong no kasta nga adda madlaw da nga madisar iso ti pagsayatan na tada iti ilimi iti kurimaw ket natal na linak ken na progreso ta actually sir ti ili nga kurimaw ita ket awardi iti top 10 most income generating
Sir, kasla income. Dito income da. Yes, sir. Dito mapastrek da. Intan Philippines, sir. Alakit ka, congratulations ti LG Corima, Ilocos Norte. Okay. Alawin kagayam kamsat, detaro din ti pangipatinggan tayo, iti panakin naman tayo, kini Police Captain Melvin Soriano, iti biyang ti PNP Corima, Ilocos Norte. And syempre, alamin dito, kung daway nga pumakadan, agsipod ta ure kasanot ayat mi pay nga itultuloy ti programa tayo, awamet 20 oras tayo. So, into manay numay nga Sabado, gagayam kang kabsat, kaya't pagyamanan tayo, digri sa amin nga nakainuman tayo, iti biyang ti PNP Badok, Nueva Era, Paway, Batak, kasama tayo iti PNP Corimao. Nakadwa tayo nga nagservi, iti biyang ti sa control ni Engineer Mark Angeloso, Engineer Mark Tuliao, kayan kasama tayo supervision, kayan direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan, kayan nakasama tayo iti Nagan, iti Nagan ti Ilocos Norte Police Provincial Office, babaen ti Panay Daulo ni Police Colonel Jomar Labiano, ken kasama ten iti biyang ti PCR Department, Ma'am Erlinda Tayamen, ken dagiti kakadwana. Ato yung tiyanak ken gayemyo, kas timonyo ti programa ni Ronald Domingo, may batbadi ti imbaga damag, na imbag nga malem tayo amin na sangapada. Happy weekend. Bye-bye na po, ken kikita tayo tumanin into no Sabado, ken into no. Bye-bye. Uy, kablaon tayo mapay, ni Mami Chita, hapahabol. Ag-chat tumanin ni Mami Chita. Tatay pala rugurugina. Happy listening, Mami Chita. Ken kasama tayo ni Mami Rosalinda Bumanglag. Ken amin latan nga nagdingig ken nagbuya. Bye-bye na po. Police Asintado. Dagiti kapulisan, anawaya mapagtaklinan, dagiti umili. Tapno nagtalined, tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police Asintado, programa nga pakaiwaragawagan, dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs, kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police Asintado, mangigam tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito programa. Police Asintado!